tshemba na n'wamimi kulunga kulota hi byela ku timhaka i tingani kwala mi nga kona ravontlhanu leri ku la n'wana vayingiseri a hi vulavuleni hi timhaka ta ni lava laha ka hafu ku bela awara ya 12 hi dzikanyana hi languta ku kahle hi fike njhani ka ku ta fanele ku choviwa tingolovhani eJoni vanhu va kha va lava mati ku ta va ku choviwa tingolovhani eJoni vanhu va kha va kaya va kha va ku hala ka nguma huma na swi fike njhani va Eskom na vo va xungeta leswaku va ta tima gezi a Gauteng hikokwalaho ka ku va City Power kumbe ka City of Johannesburg hikokwalaho ka loko ka leswi va City Power va nga ri ku hakeleni gezi hi fike njhani kwalano lava hi bula hi swona hi hafu ku bela awara ya 12 nhlekani lowu handle ka sweswo tanani leti nga khoma toho andzaka leswi khalanga Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika Wa Vulavula. Afrika Wa Vulavula inongonoko lowu hi ku nyikaka rito wehe u ri pfumalaka hi ndlela leyo mhaka na sweswi hi ku a hi ku twenini le ka 0860002543 mahungu lama nga ya khoma ya ri yini ke khome timhaka kwala mi nga yingisela mi ri kona eka nhlekani lowu nteri ya hafu ku bela awara ya 12 laha ni nge na mi kombela n'we mi nga hanya Joni na n'we mi hanyaka koho sweswi mi vona ngeti hi fike njhani laha ka ku doroba ra hina ri a hi ali ku na tindhawu leti ti nga le ku hluvukeni loko languta matlhelo ya hala ku nga na Mall of Afrika languta matlhelo ya le 4 ways languta hala matlhelo hala ku nga na va Beachwood wa ku vona a Boxburg wa ku vona ku okay kun'wana ka kaya ku hluvuka kambe kun'wana ka kaya ku hundzuka marhumbi sweswi ve ku pfumala mati holobye kumbe xandla xa holobye wa timhaka ta mati na nkululo nkulukumba David Mahlo va kha vulavula ka xin'wana xa xitichi xa television a kombisa timhaka ta leswaku mati hi xiphiqo mati ya tele kambe ku vona van'wana va tsandzeka ku vona ku mati ya fika swiphayipanini se hi lava ku ta vutisa wehe kwalaho nga koho hala tlhelo va Eskom va na nxungeto wa ku hi ta tima hina gezi ra hina la Joni la loko mi nga languti mi vona ongeti xikweleti xi nga xi kha xi vanga yini ke hi ndlela leyi mhaka leyi kumbexani hi nga ta tsakela ku twa wena ku u angula ku yini i dzika ka yona kambe letin'wana mi nga tikhoma tihi kumbe tihi leti mi nga na tona nco n'wana kha ku sukusela hi Musumbhunuku kumbe Ravumbirhi Ravunharhu ku na switsutsuxo hala matlhelo ya Giyani ku horile se ni ku hi mhaka ku a ni se vuya loko ni fika mi ta ti vona dyambu ra koho leswi mpfula ya khoyani zo a hi sunguleni loyi miyingiseri wa hina wo sungula nhlekani lowu hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika Wa Vulavula. nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene minjhani papa mini hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile swinene mi twala mi tsanini mani ni tsanile ni twa ku vava swinene swi loyi vukorhokeri bya xota emugangeni la ka Mavuza mi vula yini loko vukorhokeri bya xota emugangeni wa ka Mavuza hi na challenge hi na xiphiqo xa gezi la mugangeni hi ringete ku ripota aka va ka Eskom nkarhinyana wa ku leha ene swi tikomba va nga ri ku hi tekeleni enhlokweni a hi swi tivi ku challenge ya koho yi le kwihi leyi va tsandzekaka ku vanhu va vulavurisana na hina va hi komba ku lunghisani leswiwani then hi ta kota ku mi lunghisela leswi a hi vulavuleni tinomboro loko mi ku khalenyana mi vula rini khalenyana swa nkarhi wa sweswiwani loko ni lava ku ta vulavula ni ta vulavula kusuka hi ti 28 kusuka hi ti 28 ta n'hweti leyi nga ndlula hi ri busy na vona ni ripota hi tsutsumela ka vona a va le ku hi pfuneni hi ndlela leyi nga lulamela loko mi ku avele ku mpfumeneni hi ndlela leyi nga lulamela loko mi vulavula na vona hi ti 28 va te yini loko hi vulavula na vona hi ti 28 va kombe ku vele ku rhumeleni ka va technician va ta hi pfuna so a va vonakangi up until ku fika Tuesday vhiki leri hi vulavulaka hi rona Tuesday leyi ni vulavulaka hi yona volo hinda hi koho a va nghenangi atikweni va lava ku twisisa ku onhake kwihi ku ndlisa ku yini
mara hambi swi ri tano a hi lan'wangi ku va landzelerisa ni vulavula na sweswi wa mpundzu lowu ni heta ku vulavurisana na vona vo komba ntsene ku reference number ya mina yi on va ta yi attenda se hina challenge ya ku a hi swi tivi ku va ta yi attenda loko steyini ni lava ku vula ntiyiso vaakatiko va cukumetetele swixevo swa vona swa vusiwana leswi va ri na swona tifrijini hikuva tifriji ti tsandzeka ku swi khomelela okay a hi sunguriseni loko mi vulavule na vona n'we mi vulavula na mani i mani loyi mi vulavulaka na yena i vagingirikeli va Eskom ni vulaka i mani ni chava ku vula ku ni vulavule na mani siku yini swi vula ku a mi nga vulavuli na vona ke a mi nga vulavuli na vo hi ndlela va ri ntirhweni a ma vulavula na vo va ri ku ti jikajikeleni kwalani hi ku loko munhu a ri ntirhweni mi nge chavi ku vula ku a ni vulavula na khalanga wa ka Munghana Lonene i te se loko mi nga mi chava ku n'wi vula swi vula ku a nga ri ntirhweni a hi hundzeni a nga ri ntirhweni munhu yaloye a ndengeza Gezi ri fambe rini leri mi nge mi ri la hi rona ri fambe muganga hinkwawo kumbe i miti yo karhi ri fambe muganga hinkwawo ku sukusela rini ku sukela hi ti 27 storm leti nga humelela ya okay mina ni pfuke ni reporta ka vona hi ti 28 ane minkarhi hinkwayo loko munhu a ripota ka Eskom va vutisa ku hi wehe i ri wexe i nga khumbeka hi Gezi kumbe i vanhu vo tala kumbe sweswo na n'we va mi vutisile xivutiso xexo va vutisile va vutisa ene a hi minkarhi hinkwayo va vutisaka mara swi ya hi maripotele ya munhu loko munhu a ripota a tiva timhaka ta yena u humela a rivaleni ku onhake ku fika kwini se mi yile a tihofisini ta vona Giyani ni vulavurisa sweswo ku loko ni ripota a ni ri a tihofisini ta vona a mi loya kunene a ni loya kunene that's why mi ni twani ku a ni nge swi koti ku vula mavito ya vona because a va na ti-name tag lomu va tirhaka va ri kona va hava ti-name tag unless loko ri keni loko va karhi va ku pfuna va tshuka va vitanana hi mavito kumbe hi swivongo swa vona hi nkarhi walowo hi koho i kotaka ku tiva ku okay loyi a ni pfunaka i mani wa ka mani okay no inkomo swi vula ku nkarhi lowu taka loko mi nghena tihofisini teto swi ta lava mi tiva ku mi vulavula na mani hi ta kota ku tshama a ku na xiphiqo ke se ku sukusela hi ti 27 ku fika namuntlha hi ti 8 aka Mavhuza a ndengeza siku hava ku ha Gezi alright no hi ta yisala ndzhaku na va ka Eskom hi twa ku xiphiqo xa vona i yini ku ve ma hakela n'wina Gezi kwala mugangeni walowo leswiya swa ku Gezi ri famba hi 5 ri vuya hi 7 kumbe ri famba sweswo a swi mi khumbi n'we hina swi affect ka hakeriwa Gezi okay ni mi twela papa na khensa no mi hlayiseka swinene inkomo hayi swi tikomba swi tshamisekile mingisero mena swi vula ku va ka Eskom va ta famba va hi byela ku xiphiqo i yini xa ku ka va nga vulavurisana na vaaki hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani na khalanga Pet Mathebula ela nga kona mingisero Munghana Lonene FM amukele n'wana mingiseri lo inhlekani hi mamukeri ka Munghana Lonene FM inhlekani na vasho a swo pfuka hi swiphiqo bali anda ku vulavula hi timhaka leti humelelaka ngopfu la ka SADC kumbe ka AU ya hina a ni koti ku swi twisisa ku xiyimo xa Mozambique xiyimo xa hambi xi ri xiyimo xa Zimbabwe nto xiyimo xa matiko ya hina ya Afrika a hi swi koti ku kopela leswi endlekaka le va America leswi swi nga humelela na sweswi ku copeta ka tihlo ka loyiwani Donald Trump na Kamala Harris wa Democrat na lo wa Republican leswaku loko ri na ku hlawula ka vanhu lava hi va rhandzaka loko mbuyelo wu vuya ku nga vi na hansa ni vula hi yini na a swo boha loko Mpeluka Phet Khalanga na Nchindani va lwele ntshunxeko mavandla ya vona ya dumile ku ya nghene emfun'weni hi va 1975 hi kumbuka na vakhalabya vanhu lava loko vaakatiko va korwile hi mfumo wa vona vanhu vo va lava rhangelaka va fanele va ku xikolokolo nguvu ya Pitori
ku hina hi nga ta ntshunxeko loko ni vula yini na sweswi Botswana hi liya hi bela nkulungwana leswi yi nga swi endla ka nkulukumba loyi a nga teka xitulu loyi wa ku dyondzeka swonghasi loyi Boko Duma mi tshame ya languta leswi nga endliwa hi KK Kenneth Kaunda tiko leriya ra vona ra Zambia leriya na vona vandla ra yena a ri lwele ntshunxeko nkarhi wa vona nkarhi wa va Tanzania na van'wana ku hlaya lavatsongo kambe i pfumerile KK loko mfumo wa yena wu tekiwa ku nga vi na madzolonga hi ku sweswi le Mozambique ka kokwana ku hava ku wisa mara loko ni twa vaakatiko wa tiko leriya kwala ka xiyanimoya swi komba ku a va kolwe yo oxa hi Frelimo loko va vula va tele eka 10 sivara wa mina phete loko vanhu vo va 10 nungu wa vo loko hi tirhisa nhlayo ya vanhu vo tala va ku hina hi korwile hi peluka swi komba ku vana va mani vana va khalanga va la pet khalanga se loko va vula va ri tene ya swi tlha swi hi vuyisela ndhawu kasi hina maAfrika hi ta cinisa ku yini na vona ni xin'wana xikombiso loko na vulavula hi yele yi nga hi pfuneki nchumu hambi ku ri Sadek nkulukumba loyi va nge museveni wa Uganda a nga swi lavi ku ka xitulwini nkulukumba luya va 40 something years le xitulwini ku na maveriveri loko a lava ku suka xitulwini i lava ku veka n'wana wa yena swi ya hi vuyisela ndhawu swi hi tlherisela ndhawu ku tlha ku ri na hansa sweswi luya Mnangagwa u veri hi yena mutshama xitulu wa Sadek i fanele ya languta timhaka ta le Mozambique swa koteka ku khamba ri lamula khamba na an ali veri thola khamba hi xiphorisa ri ta ku khomela khamba kulowu kambe sweswi langutani vaakatiko hi ku vanhu a va nga tata tiko leri va huma ka matiko lama nga hi rhengela loko vurhangeri bya matiko ya vona a byi ndla swa kahle loko moya ka health lomu swibedhlele lomuya va mhani va matiko lama va nga akelana na yena va le ku hluphekeni va ta tirhisa yini budget i tshama a vula manana loyi a nga premier namuntlha Popo Ramatovu loko mina ni budgetela muti wa mina peluka ni ri na vana vanharhu ni budgeta swa n'hweti ya vana vanharhu ni nge teki xikwexo xitsongo xa mina ni ka makhelwani hala ka mina ku ri haxa ku ene vanhu vanhu va vulavula hi ku na lexa invoice leswi ni fanele ni tsala ku matiko ya vona ya ta kota ku hakela tiko ra hina loko vanhu lava tshunguriwa va tswala la swibedhlele a no va khira mara vurhangeri byi na nsele bya matiko ya vona vonani namuntlha leswi swi nga ku humeleleni swi hi komba yini na swi hi komba ku a hi amukeli a hi vileli varhangeri loko vanhu va hina va ka va hlupheka va fika va yima le Libombo border masiku manharhu va ha swakudya va ha mati a hi vileli ntsena munhu a tshame xitulwini swin'wana a hi fanele hi twisisa timhaka ta ku twela visiwana vaakatiko va hina swi va va hina varhangeri hi ku loko swi nga va hina varhangeri swi la ku ta vula ku xidemokirasi lexi hi vulavulaka hi xona a hi na xona ko va tiphati timbirhi le Amerika leyi mani loyi a hatla a hoyozela mani Donald Trump loko a kume yini xitulu xa yena se swi la ku ta vula ku na vanhu lava nga evuton'wini loko va ri ku rhangeleni mi tshama vulavula swin'wana kwala tiko ra hina an ali lawani ku ro na humelela loya Jacob Zuma a ni ta mukhondzo vo size swi cincile hi ye ka yini ka mfumo wa hlengela hina hi swi kotile ku suka kwani mandela swi basa kahle kuta vana va nga landza kuruma mandela hambi ku ri vona thabo kambe hambi ku nga ri ta Afrika-Dzonga kwala malawa a Botswana a ni ngo xikombiso xa kahle hi xexo kwala Botswana va le ku n'wi vekeni ximfumo president laha ni president wa vandla lera rala ko kaneta se loko ku ve swa koteka ko ve a va talanga Botswana hi vulavula hi vanhu va le hansi ka 3 million se ma vona i ntshungu ntsongo lo kambe loko se mi ya languta la ve le Mozambique tiko rikulu a swi olovi na swoho hi ku ka ha ri na va lava va nge te hina hi lwele ntshunxeko ku na lava va nge va ntshunxeko se nkarhi wa ku mi lwele ntshunxeko swi hindzini kambe mhaka leyi salaka i ku i timhaka leti a ti fanele ti langutiwa hi matiko ya tikonkulu Afrika naswo ya tiyisisa ku ya nghenelela hi xihatla ku tlula ku sungula ku onhaka matwana loko mi vula so loko a ni nga vona sweswiwani vanhu va hina na vona vanhu va ka hina nge va twisisi very swakudya swi na yini swi na ti-poison mara loko va hlongola vaakatiko vana va nga na swifaki va tlha va teka swakudya leswiya va phanga swakudya leswiya va dya sweswi swa ti-poison swi tlha swi hi komba ku a hi vupfangi na hina kwala tikweni
ti teka swakudya swa protein sa idyana no ikoma 100 nimetwele 0860002543 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM n'wana mwingiseri hi loyi nhleka nta hatlisa muhaxi hi nkarhi wa kona na va ku landzelela leyi yi nga humelela ka kulukumba advocate Dalimpofu na tona namadyambu ni kumeke ni va languta va kha va vula kwala ka TV leswi swi lavaka ku swi kongomisa kumbe ku swi kandziyela i timhaka ta ku vanhu hambi va nga ri ka African National Congress swa tikomba ku va na ndleve va na tihlo futhi va na nhompfu a phakati ka timhaka leti humelela ka African National Congress hi mhaka ku va ye va ya drafta ku tumbuluxiwa ka vandla ra MK vo swi vula hi voxe sweswo endzhaku ka conference leyi nga va kona hi 2022 so leswi ni lavaka ku swi kombisa laha n'wamuhaxi i timhaka ta ku wo fana na mina a ni ri na ku kanakana ku ri khale ku kulukumba Mpofu ku na swin'wana va nga ku swi endleni na kulukumba Zuma vunghana vudyelani lebyi va nga na byona na nkulukumba Zuma byi na matimba ngopfu mara va kha va tikomba va ri hala ka EFF mara swo tsakisiwa hi ku swimanga swi hume asakeni leswi ni lavaka ku swi kombisa ku swi tshikelela i timhaka ta ku vanhu lava hinkwavo ka vona hinkwaswo leswi va swi endlaka i vunana va nga na byona ehansi ka kumbe ehenhla ka president Ramaphosa a hi hatiseni hi tsutsuma hi ya ka 2016 ka Marikana Judicial Inquiry ka inquiry liya hi laha kulukumba Mpofu a nga tikombisa vulala byakwe ehenhla ka kulukumba Ramaphosa mara lexi ni tsakisaka i kumeke a va eka losing side mhaka commission liya ti-recommendations ta yona na findings a swi kumangi kumbexani ku vona nandzu ehenhla ka kulukumba Ramaphosa loko ho swi tlherisela le ndhaku leyi mi ta swi tiva ku kulukumba Ramaphosa na the late former president Mandela a va ri vanhu lava va ri kusuhani swinene and a swi endlekangi loko kulukumba Mandela a huma exitokiseni a ha ri xitokisini towards ku huma ka yena va ri ekusuhani swinene and then a va leswi hi xinghezi swi vula ku i confidant ya kulukumba Mandela so sweswo hinkwaswo swi kumeke swi endla ku munhu wo fana na kulukumba Mpofu hi manyala lama va nga ma endla ni kombela ka ni nga mavuli va nga ma endla ka ndyangu wa ka Mandela vulala lebyiya byi khambukela na hala ka kulukumba Ramaphosa so hambi swi ri tano lexi ni tsakisaka i ku vanhu va kumeka va ti humesa va rivaleni hi mhaka ku leswi EFF yi tikomba ku yi kha yi luzisa xiswona and then a va lava ku yi liquidata khofa ku papila leriya kumbe draft leyi va nga kumeka va yona hi machineni a yi lava ku kumeka yi liquidata EFF so mara sweswo ha tsaka hi mhaka ku va kumeka va kha va ti humesela a rivaleni a hi vanhu lava va nga na bona fides ka swilo leswi va nga ku swi endleni ko va timhaka ta rizondo leri nga kona henhla ka president Ramaphosa ni kha ni huma ku hava battle leyi ya xipolitiki kulukumba Ramaphosa a talaka ku yi luza na va lava ku skema ka vana loko va ku endlaku a va nge humeleli nimetwele 0860002543 hi vulavula eJoni ya hina endzhaku ka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika Wa Vulavula lava nga rhanga botphete vete mi nga lemi ximanga hi ku xi thothela hikwalaho ka ku ximanga botphete loko se xi mi jikela xa pata mutini xa hundzuka goya ivi xi vuya xi ta mi hlasela xi dyetela tihuku hi mhaka ka ku n'wina a mi xi teka mi xi endla nga ku xi kahle se namuntlha hi lexi xa vuya ximanga xi hundzuku goya xi mi dlayela tihuku botphete leswi humelelaku laha ka MK botphete i vanhu lava a va swi tiva ku mindzuku ka siku swi ta humelerisa leswi ende namuntlha loko va vuya botphete va vuya ku ta karhata n'wina ku ri mi nga swi koti ku famba mi ya mahlweni ma swi vona hi ndlela leyi botphete namuntlha hi na ti-political party leti tona kahle loko ti nghenini ti taku ku ta opposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi endliwaku hi mfumo lowu nge le ku fambeni tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika Wa Vulavula ila nga ko mintsiro Munghana Lonene FM 13 timinete ntsene ku bile awara ya 12 khesi le hlola
Rolani Mzamani na tlhoko makata mahungu emsava ya awara yan'we mahungu xitalo ka vula ya awara yan'we. Investment conference ya African ya ku nga ri African National Congress kambe ya Limpopo government hi vurhangeri bya Dr. Popera Matuba ya gimeta namuntlha ni tshemba ku hi ta va hi kha hi twa hi ku famba ka nkarhi ku ri kahle ku fikeleriwe yini hi conference yo leyo kambe ke leyi lava ku vulavula hi yo mi vona ngeti ku tsandza yini ka timhaka ta mati ya Joni ku tsandza yini ka timhaka ta ku tshamiseka na ku hlakala na ku ku hlayisiwa ka miako leswi swi endlaka leswaku doroba leri a va ku i doroba leri hi tinyungubyisaka hi rona tanihi Afrika se ri hundzuka rhumbi i ncini xi nga onha tindhawu to fana na va Carlton Center hikokwalaho ka yini ti fanele ti va ka xiyimo lexi se ti nga xiswona a swi onha yini ku va ti hlayiseka nako loko ti ka ti onhaka i mani a vuyeriwaka loko vanhu va kha va kakaya na swituruturu van'wani vheti va ti komba ku a va kulangi hi swona swa ku kamata a va swi tivi i languta hi leswi va ka hi swo mati ku a va swi tivi swa ku ku na xigubu xa se lava ku twa ka wena mingisiro wa mina 0860 002543 swona ke kwihi hi ta kota ku twa ku hikokwalaho ka yini ku va na swiphiqo swa ku vulavuriwa hi timhaka ta ku na swiphiqo swa mati ku na swiphiqo swa gezi hi ndlela yaleyo timhaka ta gezi ta hlupha swinene ta va ka hi vulavula na vo masipala va ta vulavula hinkwato timhaka leti ta gezi na timhaka to ta mati timhaka ta gezi ta hlupha hi ku onge ti switirhisiwa ku fana na swa tipolitiki loko mo languta timhaka to fana va le tindhawu to fana va Alexander tindhawu to fana na va Soweto swi vekiwe swi va nawini ku vanhu va nga hakeli gezi hambi wu nga vekiwangi wu tsariwa kambe swa tikomba ku lava a va fanele va vona ku vanhu va hakela gezi a va vileli ngopfu hi swona se swi nge hlamarisi loko va ku va City Power va le ku koloteni mabiliyoni leswo va teka timali ta vanhu lava va nge le ku hakeleni vukorhokeri va korhokera vanhu lava va nga hakeli ku vukorhokeri ku ndlela ku va ta kuma tivhoti a hi swona hi se swi mi swi endlaka swa ku lema ximanga hi ku xi thothela se ni lava hi bula hi yona mhaka yaleyo le ka 0860 002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka mhaka yoleyo na tshembisa ni ta ri teka riqingho ra rhandaka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula a amukeleni mingiseri hi loyi wo sungula nhlekani Hae, papa mi pukini. hi vatomi ngo vona papa No, hi pukini ba khalanga. a khensa Ya twala mhaka ya doroba ra hina lerikulu ra Johannesburg ngungu loko hi vulavula hi Johannesburg loko mo langutisa from 1994 loko hi ku mfumo lowu wa hina lowu teka matimba hina vanhu vantima ku na leswi hi nga swi luza ngopfu a hi va na ku twisisa ku ri kahle loko hi nyikiwa mfumo hi fanele hi nga onheteli leswi swa hina mo ni ringeta ku mi komba ku xo sungula loko mo langusa tibuilding teta ti nga kona la Johannesburg kwala ku tshama valungu va sukini valungu va hi siya na tona mara loko sweswi loko mi nghena ti-dilapidated hinkwato and it's a human cause a ko va mhaka ya ku swi onhiwi vo mani swi onhiwa hi hina vanhu vantima hina hi hexe xa vumbirhi a hi langutiseni timhaka ta railway switimela leswi a swi famba swi ya vo Soweto hinkwako halaya hi tsemelelini swiporo hi tsemelelini magezi hinkwaswo leswiwani a kota munhu wa le handle ta tsemelela hina hi hexe mara swin'wana swi kha swi vangiwa na hikuva mintirho yi nga ri kona mara a swi vuli ku loko mintirho yi nga ri kona hi fanele hi ti onhela swa hina ho fanele hi ta na tipulani to ti hanyisa mara ku nga ri tona to ya yiva hi tsemelela swilo swa hina leswi hi fanele ku munduku switirhisiwa swa hina mi langutisa futhi aka timhaka ta electricity kwala makaya kwalomu hi tshamaku kona a swi bohi ku ri hi za hi endla ti-illegal connection hi ya tsemelela na tintambu ta van'wana hi tlhe hi endla ti-illegal connection kwala mukhukhwini ya hina futhi a swi tshamisekangi ho swi endla hina hi hexe
kambe loko mi kambula sweswo ni kombela mi ni khomela tani hundza elevhengeleni hi ku ni lava ku vutisa ku i mani a fana vona ku nawu wa landzeleriwa hi ku hinkwaswo sweswo i nawu sweswo mingiseri Munghana Lonene FM hi ndawulo leyi nga rhangeriwa hi Holobye Xavisa yaleyo ya ntirhisano wa mafumelo ya Afrika Dzonga kambe ke mani hetisana mingiseri la mingiseri leswi hinkwaswo mi nga swi vula hi swona kambe xivutiso i ku a mi voni kumbexani ku na kun'wana lava a va fane va hi pfuna va nga ri ku hi pfuneni i ka ngani mi nga twa varhangeri va hina va vulavula hi ku vilerisiwa hi ku onhiwa ka nhundzu i ka ngani mi nga twa varhangeri va hina va vilerisiwa hi ku va maAfrika-Dzonga va nga tinyungubyisi ku fika lava faneleke va sirhelela nhundzu ya ka vona ya ba khalanga mo ni kongoma mhakeni ya kahle leyi mi nga tana na yi kahle ngopfu mfumo hi wu winini ene u vesti matimba ya ku implementa minawu se a hi hina hi fanele ku implementa minawu ha swi twisisa ku na hina hi government mara ku na vanhu lava hi nga va forwarda ku va ya tshama laya amfumeni va fambisa milawu leyiwani so va endla yini loko mo cheka government wa hina ku na too much corruption ta ku va implementa minawu ba khalanga a swi sasekanga ku ri no nyika example a swi sasekanga ku ri ni xava movha ni nghena xitaratini nawu kona apatwini loko ni nga landzeleli minawu ya le patwini va kona lava tirhaka patwini va fanele ku va ni endla ku ni landzelela nawu wa patu mara vanhu valava va fanele ku va implementa nawu walowo hi vona lava rhangaka va ku tshika u ta haleni humesa ximalana u fanele ku humesa envelope va nyika va ku kota ku tshika na kwala ka gezi ku ta vona vana va ka Eskom va ta mi lunghisela gezi andzhaku loko mi lava lera ra illegal connection hi vona va tlhela ku va vuya va ta connecta mi va nyika mali se mfumo wa hina kahle u lengisi mavoko a wu tirhi hi nawu a wu le ku tirhisiweni hi varhangeri va hina so hi swona ni vula ku swona ninge loko sweswiwani kama hi leswaku leswi mina ni nga a ni tivi loko ri ko va vonele ra mina a ni le ka xiyimo xa ku tisa mavonelo kambe leswi ni nge le ku swi voneni i ku mfumo wa hina a wu ndli nchumu ku nga si endleka nchumu loko a va swi koti ku kunguhata na ku sivela va kota ku ya ringeta matshalatshala yo lunghisa hi ku loko a ku nga ri sweswo leswi Carlton Center yi nga xiswona namuntlha yi ta yi nga fikangi loko a ku nga ri sweswo leswi sweswiwani library ya hina library nansani library kwala Johannesburg a yi ta yi nga fikangi laha se bona va twanana na ku se hi ta ya lunghisa ku ta laveka mabiliyoni ku ta laveka yini kambe a va swi lavangi ku sivela i ntiyiso lo nkarhi wo tala mi ta twa loko va kha va vulavula a hi beyileni why hi fanele ku tirha ku beyila a ku na tindlela tin'wana sweswi ni nga tshama la minawu yi tirha sweswi ni nga tshama la vanhu va le ku kayakayeni na swibaketani swa ti-ice cream na swiyinini va ringeta ku kelela mati kulumo a hi swi toloveli ku hala ka hina ka manghena purasini swi sweswo hi swa swi ndlaku na loko hi dyondza xikolo hi dyondza hi kha hi ku ni lava ku rhurha ni ya tshama a dorobeni ni ta ka ni nga haki mati xihlobyeni mara u nge ti swi le ku tlheleleni hi mhaka ya yini hi mhaka ya ku lava hi nga va rhumela ematshan'wini ya ku va kota ku hi pfulela tindlela va hi lunghisela va ndli swona va tirhela tiphuketeni ta vona neme twini 0860002543 a hi kumeni un'wana hi loyi nhlekani papa Kalanga minjani hi pfukeni hi ngovo hi pfukela khensa loko mi bela riqingho ni tshemba ku movha yaleyo na ku vulavula a swi nge kavanyetani eka xivumbeko xa kahle xo yima la Khalanga nga ku hundzisa leyiwani yini khwenu taku mara na khensa loko mi ta va mi teke riqingho ra mina ni ba mandla ni vuyelela swinene Khalanga ni tshama Johannesburg ni endla hi kona masiku hinkwawo wa vunharhu a ni huma a ku voneni ka bolo stadium a ni famba a patu ri le bara ni karhi ni hala ni tshamaku kona Khalanga vanhu va busy va le ku tsemeleleni ka tiroboto
va hlomulela va endla ku rhandza ka vona a ku vanga na phorisa hambe wun'we ni zamile ku endla ncini bana bele kambe ko fana na kwala a va zanga va nga ni tekela nhlokweni sweswi ni vulavulaka na n'wina ni driver a Boyzini a henhla ka le Gold Reef lava ku tivaku a kusuhana na BC garage namuntlha sweswi vona vanhu vambirhi va le ku hlomulela ntambu ta malayiti lama ma endlaku ku layita la Johannesburg na majamu sweswi ni le ku va voneni kambe ni hava lexi ni nga xi endlaku ni hava lexi ni nga xi hlamulaku masiku yo tala ni rhandza loko mi kha mi tirhisa marito man'wanyani namuntlha na ku yima na n'wina ni nga yimi na n'wina masiku no ka ni nga mi byeli namuntlha na ku yima na n'wina loko mi ku varhangeri va hina a va hi rhandzi ntiyiso lowu nga helela a va hi rhandzi na me se ni yima na n'wina ni pfumela futhi handle ka pfuku tipinyinga khalanga Johannesburg namuntlha yi hunduke Lagos doroba ra le Nigeria i nghena i kuma hinkwaswo leswi i swi lavaka laha phakathi ka doroba mina ni nga muakatiko wala dorobeni ni chava no famba laha xikarhi ka doroba na varhangeri ku na mfumo lowu nga xikarhi lowu nga ku fambiseni ka masipala wa Johannesburg laya metro yi kona 24 hours kambe metro va hindza va lava ya kona taxi liya hi tirhisaka ku va ta fika va pfuna vaakatiko hi yona taxi va yi tirhisa ku famba lava ya kona because ku hava lwa ngeteki nta ku khalima ka ri hava pavement eJohannesburg la mfamba nga mkhudunyiwa hinkwaku pavement va teketele hinkwayo pavement yi posiwe kwini tintambu ta gezi tekiwa tikati yakwe hinkwayo nhundzu leyi tekiwaka la South Africa ya karhi ya crossa bodo masiku hinkwawo yi le ku fambeni kaya ni nga ti vutisa ku no loko munhu a nga posa nsimbi yin'wana yo fana na robot i yi xave kwini because nsimbi leyi hi tiveka yi xavisiwa mara yi le ku fambeni ya kwalomu fanele ku ya kona na scrap ya swi nga tshama ku tshame ku huma xiringanyeto xin'wana xa ku a ku yimisiwa timhaka ta ku tala vo pimisa swilo kambe a swi zangi swi tikiseriwa voko swi yo vulavuleriwa henhla swi papamaleriwa swi zangi swi ya hela hi ku loko a ko yimisiwa sweswo kumbexana swa swi ta sungula ku yini ka swin'wana khalanga varhangeri va kona hi vinyi va scrap yard mi ya va byela hi varhangeri va nga fambiseni la tikweni ni mi byela hi namuntlha a Mozambique because titiraka leti hundaku hi laya va swi tiva ku laha va benefitaku kona namuntlha va yini ve ku hlamuleni ku please hi kombela ku hundza hi kota ku tirha leswi hi swi tirhaka mara tiko leri hi tshamaka ka rona khalanga leri hi nga ha ri rhandza va na mhaka na rona Johannesburg leyi hi vulavulaka yona namuntlha na hi se hi hunduke rumbi hi nga zi hi vulavula swo tala hi Johannesburg a ku ri Johannesburg khale sweswi namuntlha ni hi vitana small Lagos hi ta va hi hetini because kambe phela leswi nga endlisa timhaka tiko hi vulavula hi ndlela i mhaka ku mingiseri i ri vanhu leswi a hi toloveleko mati hi makuma ndlwini Joni se hayi ku na vanhu va ya milambyeni a Joni se hi fike njhani kwala tiphayiphi letiya ti tsemiwa na majamu leti fambisaka mati leti pfuka na mpundzu ti ya ku karisiweni loko va fanele va ti-replace ka masipala va ya ku tekeni ka nkarhi n'wana wa le hango because va phela va nga khomangi budget ya swona vanhu lava fanele va byala vutihlamuleri bya ku jika va karhi va languta ku tinhundzu ta vona ti hlayisekile no hlayisa leswaku vanhu va kota ku hatla va kuma mati va humini ka vona because ku hava xilo lexi va hlamuriwaka xona kumbe va hlamulaka xona because loko wa hlamula aka mfumo lowu nga ka wona wa African National Congress loko ku wa hlamula va ri sukela sweswi nga ku swi vulavuleni i causa xenophobia i causa ti-problem la tikweni ku ve hi ku ti-problem automatic a ti kona hi leti nga ku hi safariseni na namuntlha swi ni vulavulaka na n'wina kalanga ku hava xilo lexi nga ta fisa xicincini a Johannesburg handle ka ku va aka tiko lava tshamaka Johannesburg va yimisa voko va ku no guys loko u crossa board i ta South Africa i nga khomangi ID i nga khomangi work permit i nga khomangi nchumu lexi vutisaka na South Africa i tele ku na yini loko ku ri hava munhu wo vutisa sweswo a hi miyeleni ku hava laha hi ya kona small Lagos Johannesburg today hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika Wa Vulavula 12 to 2 ni nhlekani na khalanga Pat Mathebula hela hi nga koma ingiselo Munghana Lona FM 0860002543 nongona ko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona na FM komba ndlela un'wana mingiseri hi loyi nhlekani Bupet papa minjani hi pfukile minjani n'wina hi pfukile a kenza mina ni leta yona kwala phakathi ka Johannesburg kwalomu malokishini kwalomu mayelana mina ni akatiko ku ri ni na ndhawu kwala Johannesburg tanihi ka tindlu leta ta RDP letiyana lexi nga kona Bupet hi ku ri mayelana na Gezi hina hi nga ka RDP tata sweswiwani hi hina hi hakelaku mayelana na Gezi leri hina hi xavaku lava va le malokixini lama makhale vo Soweto vo Alexander lava a ve le ku xaveni ende nakona kwala ka malokixi wona malamwani xiphiqo xa kona loko mo va mi ri na nkingha
no mo mi na xiphiqo leswo swo mi ku mi vitana vona lava va ka Eskom va ku va ta mlungisela va ta fika va vulavula na n'wina hi hala tlhelo va ku why i nga humesi 2 rand nyana hi ku endlela hi ku bridgela gezi leri fana ri ri one ku ri vona vatirhi va lava va ka Eskom va lava vakulukumba va kona hi vona va endlaku swo fana swoleswo ende ni tana hi hala ka mati na kokwalaho loko ma mina xiphiqo na ma vitana va ka masipala va ta mi lungisela mati hi vona va tlhela va mi bridgela wona mati malama futhi se na vona ku ri that's why mati mi kuma swona gezi kwala a Johannesburg swi va xikhlupa hi problem leyi ya vatirhi va lava va tirhaka kokwalayani futhi kambe loko n'wina munhu a ringeta ku ringanyeta mhaka yaleyo mi endla yini ha pfumela hi ku ri a ni ha vona sweswo na van'wanyani vo lesweswo va bridgile hi hala ka gezi hala na ku hala ka mati va bridgile na hina hi ta za hi pfumela lesweswo ho hakelela lava mi kuma sweswo ku a va le ku hakeli ku ri hina hi hakelela lavayani lava a va le ku hakelela va dya hi hina vanhu vo fana va lava severi va ta tima gezi va ka Eskom hayi loko va tima lexi va va ku xi va bisa hina hi hakelaka ku ri ka lava hakelaka ma vona mayelana na maloxi lamakulukumba lama khale na khale a ve le ku hakeleni na mati a va ma hakeleli se loko va tima va timela un'wana na un'wana ma vona a va kheti leswaku va timela mani va timela munhu un'wana na un'wanyaniko ma vona a problem yikulukumba leyi leswaku loko a vo endla leswaku va timelela va ka maloxi lama makhala a ni ko ku nga hakeriweki na mati hi kona ku nga hakeriweki ma vona mara ka ti-RDP ta yolo ta sweswiwani hayi ka hakeriwa ma vona loko a vo tshika hina hi nga na ti-RDP sweswo swo taniyani a swi ta va swi antswile nyana hambi sweswi no ka ni nga ri ku hale Joni ni nga ku hale kaya mara a ni na yi ta problem yaleyo na mina swa ni khumba hi mhaka ku ri ni le kaya mara lava nga sala kona le Joni sweswo va le ku hluphekeni hi mhaka ku mati a ma kona ma vona Nemetwe. Yeah, hi swona Butet. Inkom Nemetwe 0860002543 nangona kwa Afrika Wa Vulavula. Swi vula ku hina hi la. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika Wa Vulavula. Loko a ni hanyeriwa ni ri ka tipolitiki hambileswi swi nga riki na vuyelo a ni ta mi lava mi ta va mutsundzuxi wa mina ni vula hi yini na mi vule marito man'wani vhiki ri hundzaku mi ku hikokwalaho ka yini nkulukumba John Hlophe va nga yimisi voko xikan'we va hambana na swilo leswi na hi leyi namuka iprofiti impact kharanga va humile mi tlhela mi vulavula hi Afri Forum leyi bedrick yi nga busy ku khoma vanhu lava nghenaka na mafole mu kasi tiko ra hina se ku nghena na Afri Forum ni seketela marito lama ni nga ma vulavula lembe leri nga hela ku ha ri ka Banana Republic nenge wun'we wu le ka Banana Republic loko hi lava ku ta ti emendela kambe lowu un'wana wu le tikweni hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika Wa Vulavula. So mingisero mngana lona FM makoma ndlela 0860002543 aya amkele n'wana mingiseri lo nhleka nganisa vona Butet aye ngisero nkwawa nongonoko wa Afrika Wa Vulavula ntshama ni swi vula malembe mambirhi manharhu lama nga hundza ni ku laha hi nga nghena kona hi nge humi swin'wana xivulavuri swi ku swi fana no cela goji i ri ndzeni ka rona i ku i lava ku humela handle ku ri ku wo nyanya ku ri enkisa laha hi nga fika kona Butet na laha hi yaku kona mina a ni lavi ku blame munhu un'wanyana hi mina na n'wina mi nga ni katsi hi mhaka yini mi nga la ku blame munhu ma ku vutisa xivutiso xin'wanyana xa ku loko vona va ku n'wina mi ri yini miyingiseri a ku hi no pfumela mi na lava ya va swi endla that is why corruption yi ya hi ku hi nkarhi wolowo hi yime ka tlhelo rihi hina hi hexe hina hi endlaku Johannesburg yi va leswi yi nga xiswona scrapyard leswi nga la ndzeni ka Johannesburg Butet i swa hina maAfrika-Dzonga hina hi tlhela ku hi yisa swilo ka swona a swi nga ta tala loko hina hi nga yisi loko hi vona munhu a kha a tsema roboto hi endla
hi tlhe hi n'wi khomelerisa ku hi ta kuma khebulu liya hi ta kota ku xerhela na mali hambi vusiwana hi nga henhla ka byona hambi i ncini mi nge swi tivi mara me a ni ta ku u nge vi vusiwana hi ku vusiwana khale hi ri swisiwana nkama lowa wa apartheid a hi ri swisiwana hambileswi a swo antswa hi ku vanhu a va tirha mara a hi ri swisiwana kambe a hi nga yivi nchumu a hi nga oni nchumu handle ka siku leri ku va ku ri na black power se sweswiwani hi tshunxekile mara hi la swi onhaka kona ka swi hungasa ku rimiwa ku va na madulu manharhu na dulu loko a ni tivi na ku ni nga ri veke kwihi kwalaha ka mina so ku fanele ku dyiwa xikhwameni ene swi hundzuka swi vava loko van'wanyana va dya ku olova we i dya ku tika i khi i swi vona ku leswi endlaka ku va dya ku olova i ncini gezi ra durha butet mati ya durha so loko wo vona van'wanyana lava ngo ma yi xave mati me ni kha ni xava mati ya 2000 hi n'hweti hey ize loko un'wanyana a ta laha ta khotlokhotlho i nge swi koti ku n'wi zamela a tlakusa nhloko na we tikume khi famba hi mbhovolo loro hi hina hi swi endlaku so problem leyi hi nga ka yona mina ni ri a hi xaveni swo veka mati mina se ni ti xavele jojo hambo famba n'hweti hinkwayo ni ngheni yalo a swi ni khumbi se ni ti xavela majojo ma mina ni ti tshamela na wona siku ma nga ta vuya ma ta vuya hi ku laha hi nga kona hi hina hi hexe hi nga endla ku va kona tona ku na mpfula yo ala no hela laha hi tsandzeka no famba hi ku ti-drainage a swa ha tirhi a swa ha tirhi se ta tinsimbi letiya ta ti-drainage ka ha ri hava ho welawela hinkwako tiye kwihi tiye scrap yard tiyise hi vama a hi ri kwihi loko va ti teka a hi kha hi va vona nemetri ange butet hlayisekani weekend a yi vileyinene hey ya ene leswi a swi vula ku ntiyiso hayi ka va ku generation leyi nga kona sweswi hayi ku fanele ku ndleka yini va ka yini kambe ya ka mahungu ya misava ya awara ya n'we ta vuya hi yisa mahlweni mhaka leyi loko hi vuya mahungu ya misava hi mitlangana na ti-voice note hi ndlela yeleyo kumbexana hi nga kuma na nhlamulo leyi ya le ka Mavuza ku tiva ma kambe lexi ni lavaka ku hi vulavula hi xona mina na wena sweswi i ku ku na muyingiseri wun'wana a nga ni rhumela video yin'wana laha a ku n'wina vadyondzisi mi dyondzisa ku yini kumbexana hi nga vulavula hi swo hafu ku bile awara ya n'we ka vadyondzisi mi dyondzisa ku yini onge ti-project leti se ti endliwa hi vatswari i ri a khandla project navusiku i ri ni le ku tleka project n'wana i tlela loyi ku nga ya yena project mara se ya mina ni ta mi twisa yena ku i ri yini loko hi vuya ka mahungu ya misava kambe sweswi a hi hundzeni hi ya twa mahungu ya misava na Rulani Mzamani ya Rulani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ku na ti-uber sweswiwana ku na lexi mi nga ri ku amele ku xi hlamuleni xivutiso xikalavito ni la ku ya ka mavhengeleni ni ri xivutiso xa mina i ku mina ni khandziyisa munhu mi nga nghenisile van'wana n'wina mi nghena kwihi khalanga mo ta tlhela ni vuyi Zona vuhlayiseka tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM la ku ta mi tlangela ti-voice note leti mi nga ti rhumela n'wina tanihi vaaki eka timhaka ta ku hambanahambana leti mi kha mi bumabumela toho kambe ke ni la ku tlhela laya ka ku na ku vilela hi van'wana va vatswari ku onge ntirho lowu wu fanele wu endliwa hi n'we vadyondzisi se mi wu rhumela kaya hi ku ya mi yingiseri loyi i ri i ri ni busy ni le ku endleni ka khayiti sweswa i project ya n'wana wa kona ni tlele se mina ni fanele ni yi endla ni tlhela ni yi ringeta ku ya tirha ni ringeta ku ya haha khayiti leyi a nge ri ni hleketa ku na vatswari van'wana va le ku endleni tani kwala makaya ka vona va le ku endleni tikhayiti se swi vula ku se ku le ku phikizaneni vatswari ku i mara kota ku endla khayiti ya kahle se loko sweswo swi hela loko se swi hela ku pasa n'wana a ku dyondzo leya masiku lawa i va vula nhlamba se mi nhlamba ni nge vuli se ni la ta twa ku ku
miri yini matsaka hi leswi ku tirhisiwaka swo etlelo ra dyondzo leswi ku nga ri ku na ti-project to tani hambi loko ri fikela kaya na n'wi vona PJ na mhana yena va kha va kakaya va ri ka tileseni se xivutiso i ku loko kumbe swi tani hi wo madyondzelo ya kona hi wo madyondzelo ya kona ke kambe ke nta twa n'wangulu wa n'wina ka mhaka yo yeleyo ku nga ri khale kambe sweswi na ta sungula ni mitlangu na ti-voice note leti mi nga ti rhumela ti-voice note ta n'wina ti ta landzela endzhaku ka leswi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Khalanga Mathevula na kokwani Cendani Eric kwalano mfambisi wa n'wehe exikun'wani kokwani Eskom na yo vana problem vakulukumba lavayani loko sweswi hale mhaka ya hale loko u tsembeke wo yiveriwa cable just ku i tlela i yiveriwa cable loko i pfuka i kuma cable yi tsemiwe loko i ya reporta yo va ta nambara leyi va nga ta ku nyika va ku fonela yo i tshame khe va tsundzuxa ku va ta kota ku ta heta nambara leyi loko i fonela vhele nkarhi wun'wana yi khomiwi mara sweswo i va langutela hambi u khandziya giyani hi nga heta 4 months 5 months 6 months ku nga si tshama ku vonaka na un'wana ka Eskom a ta ku vekela ntambu vuze vanhu va kuma tintambu kwale va tikumaka kumbe ku ya xava kumbe va xava va xavaka va za va ta tithumela ku munhu a nge swi koti ku tshama 7 months hinkwayo kumbe 8 months hinkwayo a nga ri na gezi mhaka ku va ku lo tsemiwa ntambu va nga ha ti loko i va landza a va ti loko i va landza a va ti kwalano swi boha munhu se a za laha ntambu a ta kha koka xintambyana hikuwa hala a vha a fika a thuma un'wana loko a thumisa sweswiya i va loko a pfuxa lemeni swi china va bridge buti Pet Khalanga hi mhaka ya mati hi hinkwako va yo tsandzeka varhangeli va hina hi ku hi lava vo basa loko hi nkama wa partiti madoroba ma saseki ngopfu va ta chava na ku xitombi xinene u xi cukumeta xikarhi ke le Pitori or Johannesburg ne le tipakeni ta kona la i nhova hina vanhu va ntima mfumo lowu hi tsandzekile a hi yeni ka lava vo basa hi ku ni n'wi khomisa sweswo ni sungula ni tsutsumela le ka but Chris kusuka ka hofisi ya meyara wa doroba ra Joni va ta hi pfuna hi timhaka timbirhi la timhaka timbirhi ta koho i timhaka ta mati na timhaka ta gezi hi ndlela yoyeleyo. But Chris, good afternoon and welcome to Munghana Lona FM. Nhlekani? Good afternoon and thanks for inviting us. I understand the city of Johannesburg has since given an update with regard to the crisis pertaining to water supply in the municipality. Can you give us an update based on what you know as from the office of the mayor? The executive mayor, Tadamrero, has met the Minister of Electricity and Energy, Dr. Hossein Suramakhopa, today, who joined our mayoral Lekgotla, which is currently finalizing today at Orlando Stadium, which has commenced over the past 3 days. And the mayor and the minister had a very productive meeting to address the current situation that is facing the city of Johannesburg in relation to the energy question, both on issues of water and power and electricity. So the meeting has concluded that there will be an engagement, a formal engagement on Monday between the Eskom team and the city power team, led by both the mayor and the minister, to find an amicable solution to the problem. And of course, we understand some of these misinterpretations that are being said about the roles and about who is responsible for what. We think that our leadership is of the view that they are going to give the public the accurate information so that people can have a trust in the government. And these multiple communications speaking past each other are not going to be helpful. Indeed, but Chris, but it's not for the first time that the municipality met Eskom, and I understand that disputes that are with regard to the readings and stuff. When are you going to find a final and resolution that will put an end to this? Because obviously residents are now anxious when they hear that Eskom is threatening to switch off or to interrupt the power supply, isn't it? No, look, they are not helpful, but we have
trust in the leadership of the minister and the mayor. Hence, I'm saying that for the first time, the mayor and the minister are speaking in one voice. They are sending a same message. Surely the meeting that is going to sit on Monday between the two teams will be able to resolve the issues amicably. And I'm certain that this mayor and the minister are the ones that now are going to be able to take the matters forward and communicate with the public than officials speaking past each other and doing this blame game that we see in the public space. I see. So, but Chris, can we have then an appointment to say when on Monday is the meeting? The meeting is going to be confirmed, and I'm sure the details will be shared, including the press briefing that will be organized. Oh, okay. No, it's fine. Let's wait until then so that we can get an exact update with regard to the issues that are at hand or at play here, the issue of power and the issue of water. I'm sure after your Luhuta and the meeting, then we'll have a tangible solution to these two problems. Yes, thank you very much. All right, with Chris. So ming saram gana lona FM with Chris labai bulana bona kusuka ka ofisi ya Mayara. Ku vulavula ntiyiso hi kuma nchumu kambe veri ku ta ku ri na nhlengeletano lowu nga ta va yi ri koho a hi ku sungula suka swi vuriwa ku ta va na nhlengeletano se a hi twenini ku lowu ta ku wa musumbunuku ku ta ndleka yini lexi fikaka xi vava hi loko se vanhu va tlanga tipolitiki ivi ti khumba vukorhokeri mina loko ni tshamela tanihi muhaxi ande ka xiyimo xa kahle xa ku hlamusela ku kahle ku le ku ndlekeni ka yini kambe loko ni ri munhu ni ri hala handle ni kha ni swi hlela na swi vona ku leswiwani swi endleriwa leswi swi endliwa hi mhaka ya leswiya hi yo mhaka mi ni twa na sweswi ni nga chavi ku mi byela ku loko ku tliwa timhaka ta tipolitiki ivi ku wa hi vanhu hi la xiphiqo xi fikaka xi va kona kambe hi ta twa hi musumbunuku ku loko va hlanganini va ri yini a hi ku sungula va kha va ku ta hlanganiwa ene leswi a swi lava ku hlangana ka nchumu leswo lava ku lava va hakelaka a va hakeli gezi lava kolotaka a va hakeli gezi ivi ku yiwa mahlweni i khale ku tumberiwa hi ku lava ma swi tiva ku ntiyiso walowo na mina n'weli laha mi nga koho mi nge loko ri ku mi nga kaneta nghenani khale ku tumberiwa hi ku ku na vanhu ku na mabindu a Joni ku na vanhu va nhlonge yo basa a Joni lava va swi twisisaka ku fanele ku hakeriwa vukorhokeri lava ka hina munhu u hirisa vanhu va tlhela va ku khume va tlhela va ku dzana a xitandini xa yena a tlhela nga hakeli vukorhokeri hi lava ka hina valava se a ku tekiwa timali leti a ti kha xi kha xi kula xikweleti xi kha xi kula xikweleti ku fika laha hi nga kona munhu hi ku lava ka hina loko mi va byela ku va ta hakela vo to tereka a ni mi tshama va byela ku va ta kuma gezi ra mahala se loko va tereka se kusuka kwalani ku ya endleka yini se hi la xiphiqo xi nga koho a tikweni ra ka hina se hi swi lulamiseni loko ho vulavula ntiyiso hi ko hi nga kumaka xintshunxo kambe a hi ku tumikiseriwa mehe mani ku tlangela ti-voice note leti mi nga rhumela ka na kha ni lava ku ta twa ku mi angula mukweni mingiseriwa mehe ni ku tsemini wo wa vulavula a hi swi vulavuleni kahle buti khalanga hi mhaka ya mati hi hinkwako va yo tsandzeka varhangeli va hina hi ku hi lava vo basa loko hi nkama wa partiti madoroba ma saseki ngopfu va ta chavana ku xitombi xinene u xi cukumeta xikarhi ke le Pitori or Johannesburg ne le tipakini ta kona la i nhova hina vanhu va ntima mfumo lowu hi tsandzekile a hi yeni ka lava vo basa hi ku tekani mfumo lowu a mi wu fambisa mi hi fambisa hi ku na mintirho a yi kona munhu wa ntima hi va vhotela ku va ya ku dyeni ku ha lexi va xi endlaka hi mfumo wa Ramaphosa ku onheki ngopfu swiporo va tsemeleleli va endla swilo hinkwaswo vanhu a va khomiwi ku ri no hi hleketa andhaku lomu a hi dya hi xurha njhe hi vana va Israyele va hlekete Egypta lomu a va nwa va dya i bishopo la ka xigari mi twile bishop khesiri swinene tlhelo ri ra n'we mi nga ta na rona a hi hundzeni la hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula a hi amukeleni loyi mingiseri nhlekani Hayi njani? buta mina hi pfukile n'wina minjhani Hayi pfukile kuma butati okay butati njhani? Ay hi xewetanini baba a hi yeneni mahlweni a mi xewetana na mina phela Okay butati nkhuluma logic mara yeah se la kuna problem la le Joburg le
loko ya hi swi cheka kahle ma swi vona a Joburg kahle kahle ti-building leti a karhi ta hina loko hi te wihi ka hina hi laha hansi la ranking na vamhaka lava ku xavisa lava mara building ta ha ri ta hina kya hi ta le Nigeria letiya a va ri tona ta hina nga ti hlayi kwala ka tona swa ku njhe mi fike njhani kwalano Lodrick a hi ta hina hi fikela ka ku loko u nghena laya a wu nge xavi hi xizulu kumbe hi xichangana u ta kuma Nigeria Pakistan kokwalaya ka ndhawu yeleyo ya mara ni va nyika hi n'we maAfrika-Dzonga a vo teka phela vo nyikiwa ni va nyika hi n'we va tekile sweswi va xota hi mati sweswi ma swo se ene kalana a xoti hi mati hina la Joburg vo va xotaka hi mati i mani a xotaka hi mati vulaku ka ti-building leti a ni a hi hina hi kala a ni xiko a hi mara a ma xotile ntsena vuse mati na lava tshembisa vanhu ve le ku rileni mati na va Oliver hala ve le ku rileni mati se a hi mhaka ngopfu ya le ti-building ta le Joni ke loko suka kwalano ti nga ze hi rilanyana mara lava nga le dorobeni lava a hi va right a langutela le hansi ale matikoxikaya hi nga ze hi lwela swona nyana hi nga ze hi rilela swona swa ka va kumi mara lava nga le dorobeni le hayi 08600025 ndari loko yi ku hafu a cinca ne hafu ku bila vana yan'we a cinca hi vulavula nyana katsongo hi timhaka letiya a hi amukeleni n'wana hi leyo mingiseri nhlekani hi mamukeri ka Munghana Lonene FM nhlekani aye butat aye papa ni pugeni hey na valava hi ngobo na hi pugeni lo na mdaka la Kempton Park a ni la ku ta just ni veka na mavonelo nyana ya timhaka ta ku onheriwa ka switirhisiwa la Gauteng ya so mina ni tela n'wana hi 98 ni ta mi nyika just example nyana hi Kempton Park u ya vo Binoni ndhawu leyiwani a yi ri kahle hi ndlela yin'wana ya ku chavisa ku hlaya ka nkulukumba n'wana ku na tindhawu ta madoroba a wu ta chava ku va u tikuma u lahlela xilo ehansi njhe sweswi i Kempton Park leswi nga xiswona a ku langutiseki Kempton Park un'wana na un'wanyana o endla lexi a lava ku yena na xona va xavisa kun'wana na kun'wanyana okay fine a yi nge teki nchumu ka ku xavisa ka vona ku whatever because va fanele va ti hanyisa mara i nge vo tikuma nkarhi wun'wani va endla na laha a faneke va nga endli koho na lava nawu yi nga ka va na mhaka na swona ku hlamusela nkulukumba wun'wana nga te loko va fanekele va ku yimisa va ta ha jikela haleni loko ni tshama ko kula ni ku na van'wana u kuma ku va xavisanyana swilo swa swidzahadzana swa swi nga yanga hi kona va te siku ra ku sungula va fika va nghena va famba na vona va hi bayizi nga ku va famba na vona va jika va va vuyisa sa va hamba va nga ha xoti la va ta kombela mali loko va twa va lambini va ta va za va fana lava ku you know what swin'wana hi hambana ndhawu leyiwani so hi vona swin'wana va ya ta siku rin'wanyana va nga swi tivi swa vanhu lava fambile fika va gongondza va fika va komba ku na hi lava n'wini wa movha leyi va komba movha ya mina loko va movha ya mina leyiwani va ku hayi swi nga nga kona munhu loyi lavaka yena ku ri a va lava yini so vanhu va nawu a va ha endli leswi va fanele va endla swona kumbe un'wana na un'wana loyi a nga thoriwa eka government ku a endla ntirho wa yena a nga wu endli hi ku enela i lava xin'wana xo tatisa muholo swo ka swi mbombomerisa tiko ni nyike example hi Carlton Center a ku nga na building ya ku duma eGauteng hinkwayo ka yona a wu ta ku byela Carlton Center na vahaxi va bolo bya ku munhu i be bolo a aka Carlton Center a yi dumile a ku ri ndhawu n'wana kahle swinene Jobekila a yi ri kahle moro hoyi namuntlha ene xin'wana xa ku lexi nga endla leswaku ndhawu leyi va nga tshamiseki a ni va soli na va lava lava butiwa hi va ku va nga ri ndhawu ku tshama vo nghena kun'wana na kun'wana va chakisa va endla hinkwaswo ka swilo va nga ri na nkingha ni tirhela Rosebank mina buti wun'wanyana i pake movha leyi lava swimovhana leswitsongo leswiwa swa ku teka vanhu wun'we
asuka nje aya achochevela aya ka building ku va ndhawu leyi sasekile munhu ya ku tipfune na ku khipheni ka mati ku kwalaniwa so i yini sweswo so ndhawu leyi hi wona hi hina vanhu ku va hi nga hloniphi ku nhlonipho lowu wu hete yini tshame ni ta kwalano a Kempton Park ma ku tiva hala Lipereng ni ku tiva Lipereng bota ver que sí está esa cara bueno muchacho erko anu na bigler ka helal anu ko ni erko na box bag wa Kempton Park wa erko Lipereng ta we abitu ko le ra mento dil we porque ngwane lo ishaka papa Mfukile. Pato minjani? Mfukile man. Jona ku ri ya khale bote. Leswi swi nga ku humelele na Joni bote hi lo swi endla hina vanhu va ntima mona ku vanhu va ntima. And nta swi khomisa tingana ku va ni ku vanhu va ntima ni ri wa ntima because swi endla ingaku ho ki nga helelangi ene helele kahle. And leswi nga create xiyimo lexi hinkwaxo i mhaka ya mafambisele andhaka loko hi kote ku va hi fika ka xidemokirasi ku loko ku fane ku lwa swilo ku fike ku twanana ku ku na BEE Black Empowerment yona le masitisi se lexi nga vuya xita i ku a wu fane vanhu vo tala va na tikhampani and ku va i va na khampani i fane va na khampani leyi nga ta tirha and loko yi tirha yi fane endla yini yi kuma tender ene hi ku a ku nga ri na mintirho a ku fane ku create-wa mintirho hi ku onhiwa leswi a swi ri kona ku vanhu va ta kota ku tirha se va swi onhile a va ha swi koti ku swi lunghisa ene na sweswi ku vanhu va ta kota ku tirha va fane va tsema tiroboto ku munhu a ta kuma tender ya ku puxa tiroboto ma twisisa sweswi vanhu va ndla ku mati ya nga fikeleli aka vanhu ku va ta kuma tender ya ku ya hlantswa mati ma swi vona se xiphiqo lexi xi sungule aka amatikoxikaya aka ti-rural areas se ivi vanhu va bahuwa ka ti-rural areas va threatena mfumo loko va nge he swi koti ku va vhotela se swi fika na le ka ti-urban areas hi mhaka ku a va ha swi koti ku va ta dya makaya because a mi kuma munhu a suka hala ka urban area a ri na tender ka ti-rural areas se swilo leswi swi nga cinciwa hi hina hi ri hese ku nga ri nghenelelangi munhu un'wana loko hi swi lava mara ka nkarhi wa sweswi swi nge kotekani hi mhaka ku tirha mhaka ti-politics ku solviwa problem that's why na sweswi loko va fone va mi byela ku hayi ha ta hlangana ku hava lexi ku hlangana ku ndliwa xona board for an example hi mhaka ya Gezi ne mhaka ya Gezi loko ku kha ku canvasiwa ni va byele vanhu va ku ri no Gezi ri ta va mahala ma swisisa and then ku va na lava aka lomu a va nga fikeleli va tiva ku Gezi va ta ri hakela se lexi xi endlaku a swa ha ri easy ku tlhela eka vanhu lava va votelini ifiku ku hayi Gezi leriwani mi nga kuma for free ivi va tlha voho va lava va hi lidaku va rhangisa tikhampani to ti tirhaku wo ntirho ku famba mi ya va bridgela because va bridge a phambeni ka maphorisa vanhu lava botet kumbe a phambeni ka nawu swi endliwa daylight roboto yi tsemiwa daylight loko mo suka kusuka a Springs mi ya fika a Nigel a ka ha na roboto to sariwa kunene hi michini na kona ma ku vona hala jele a ni tivi ku kumbexani ma ku vona hala eku rhuleni loko mi ri hala jele hi le Boksburg ku na jele yin'wana ku hala loko leya mudabi leya famba hi patu nga ku ya Springs hetiwini patu leri na timboni leti a ti ri laha ti sasekisa laha hinkwako i xinyami sweswi loko famba hi patu leriya i M30 kumbe M yini yaleya ye kwalaha yona yaliya u heta ku ofremba ka N12 khuphuka Kingsway tiroboto letiya ti tsemiwe nhlekani ri yo hozi hayi na siku sweswi ku yimeliwe vanhu va ta bida ku va ta kota ku ya vuta lunghisa a phambeni ka vanhu va lava va nge hi voho va nga hi gada va nga ku hi rindzeni kumbe va rindzaku na ti-resources ta hina ma swi vona se swi nge lunghi swilo leswi loko ku ri hi ku boardpad sweswi mina ni ta khomiwa ni karhi for an example a hi nge ni xavisa ti-drugs lava nawu va ni khoma loko va ni khoma ivi ni fonela xikhulu xa mina lexi nga palamende kumbe la fanisa ni ku a phela se ni khomiwile
etwa va hayi for an example va hayi sekufonelwe bhekikele tsikani munhu walowo masomsingelungu nemetweni mayivona se i problem leyi nga kona loko ku ri ku a hi swi lava ku swi cinca swilo botpet ne a hi cinceni maendlele ku scrapiwa out mhaka ya titender ma swisisi ku cinciwa na police service yi va police force and then ku tlha ku cinciwa na mhaka leswo swa ku aka matirhele ku na nkarhi wun'wani ka matholele ku nga ha tholiwi ku loyi i mani wo tholiwa randomly loko munhu a qualify mara sweswi mi kuma kumene ni le ka xiphorisa ne ka line leyi xiphorisa hi family hi le ka shift yin'we swi vula ku swilo leswi hi swi plana kusuka ndlwini a monyanyiso sweswi mbula ku va koho vana va nga thorisiwa xisweswo va ku ri family n'wana boti na n'wana mina na yini swi koho swi tele botpet swi tele ngopfu sweswi futhi ku tirha swona loko mina no zani va na xitulu ni ri ka leseni le ka health ne ni fanele ni ya cincana na loyi a nga ka SAPC lava me va qachiwala lava loyi va qachiwala ku ri ku hina hi driver that's swilo swi nge pfuki swi lunghile lexi xi lavekaka ku endliwa i ku mimfumo le Afrika leyi nga hi susaka ka apartheid eras va pfumela ku fambisa swivatsandini nemetweni ku vote nemetweni a hi gqinini kwalani boto wa mina khensa swinene eJohannesburg Tembisa Alex na Soweto ku ya kwale kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela ya ne loko xi ka xitlanga xi ku ta xi ku tembisa se no tsundzuka ntsena timhaka ti teta ku loko muthemba n'we xitimela xa ku ya Kempton Park xi pfukini kusuka tembisa vanhu va ti khandziyela xitimela kusuka a tembisa mi famba mi ya Kempton Park mi fika mi ti chikela kwalaha xitichini xexiya loko mi chika lomu ku khuphu mi vhe mi humelela hikwalaha diperini ni vulavulaka hi kona a ku xoti nchumu na xin'wana xin'wana xi lavaka xi kona a ku xoti nchumu le diperini ey alright nte ti buleleni njana nda hi bula njana hi mhaka leyi ya muyingiseri loyi a ni tivi na wu lava ntirho lowuwani a ni ka mi byela muhumelerisi ni ko nkulukumba loyi i rhumele voice note yo chavisa hi ku ya rhuketela le makumu se ene na hina a hi swi lavi ku rhuketela tanihi xitichi na hina tanihi vahaxi a hi rhuketeli a hi ntirho wa hina a swi pfumeleriwa a kahle kahle hi nge hungasi hi ku rhuketela swa hlongorisa na le ntirhweni loko munhu a rhuketela se ni ta ringeta ku swi nga fiki laya a nga rhuketela ani kambe twanani ku i ri yini ku ri kumba ni busy ni endla khayiti ne ile be project ya xikolo n'wana wo etlele loyi nga project ya yena se i ya mina project leyi ni endla khayiti ni fika ni xi veka la ivi xi fulaya ni fanele ni xi testa nampundzu xi nani na vo papa van'wani na vo mhani va van'wani va le ku swi endleni swi sweswo ve ku testeni swi sweswo swi ngo se ku phikizana vatswara ni hi phikizana hi ku hi ta vona ku i mani loyi a nga good yo endla khayiti sweswi ka vatswari hi ta vona ku mutswari loyi a nga good ku endla khayiti hi wihi ivi ku pasa n'wana education se i vule ri tiri ra rhuketela ni nge a ni ma swi tiva se na va ku twa n'wina ku lava ku twa n'wina ku gweveri yini loko xiyimo xi tita hi ku kulukumba loyi kwatini swi famba njhani kwahala mi nga kona i mhaka yin'wana leyi a ni ta tsakela ku va hi bula hi yona mina na wena muyingiselo mina hi le ka 0860002543 hi wo madyondziselo ya masiku lama vhele ya ku vana va ta vuya na tiprojeke se ti ta kakayisa hina hi nga ta hlupheka tsutsuma na maphepha ya ti tsutsuma na maphepha ya masi eka hi ringeta ku ndla swimovhani hi nta hinkwaswo leswi hikokwalaho ka yini ku nga ndliwi kwele swikolweni tiprojeke leti se ti lava hina loko ma ha lulame ku ta angula a hi tweneni lava nga ni rhumela ti-voice note un'wana hi loyi
Inhlekani Bootpet mina Ken Makhubela kwala Nkambako. No mina ndakulandzelerisa nyana mhaka le ya Gezi Bootpet. Mhaka le ya Gezi mavona loko mo la ku languta kahle ku fana na la Gauteng la loko mo languta kahle la a switarateni ti-street pole leti la tindleleni la ti-freeway la. Mi kuma nkarhi wun'wana ku tsemeleriwa tintambu letiya ti tekiwa ti yisiwa mukhukhwini le va endla magezi ya ti-illegal connection. Swilo leswi swi suka swi wrong ngopfu and swi endliwa hi hina vaakatiko va kokwala kaya. Hi ku hayi no hina ndhawu hi lava ndhawu ya ha tsemelela tintambu hi ti yisa mukhukhwini. Swi va swi wrong swi fanele swi ya Bootpet. Makeni ya mati Bootpet mathanga leswi swa titiraka swilo swi hi tisela ku mati le lomu mimitini leswa va yisa lava va le ka ti-contract leti va nge le ka tona hi leswi swi endlaku mati swi hi nga vi na mati ya tipompi amajaratini mhaka ku va hala ku dya mhaka titiraka leti tisaku mamati lama malokixini ya mathanga swa kwatisa swilo leswi Bootpet a mi ra Ken Makhubela kwala Nkambako. Thank you. Enhlekani khalangana muhumelerisi loko ni ta vulavula hi madoroba ya hina ku ngopfu ni ta vulavula hi rin'we leri ni ri vonaka ri nga la kusuhi ra Pitori. Leswi swi nga endla ku madoroba lamawani ma bola hi hina vaakatiko va Afrika-Dzonga. Loko mo languta kwala Union Building loko mo ya nhlekani walowu after 2 ku tlangiwa bolo kwala gate ya Union Building kwala ndzeni laya ku tlangiwa bolo a swi nchumu ka varhangeri va South Africa. So mi nge swi tivi ku hi ta lulamisa loko swi te yini mara hi ku ya hi mina a swi nge lungi. Mina ni tori la hi ku i freedom yi nga hi dlaya freedom yi hi dlele. Inkomu. Fikani Bootpet na muhumelerisi timhaka ta mati la Joni la a ka ha tinchovha tingolovhani mata mi kuma munhu a rhwele beke mi vona beke hi ku ri nga ku lo rhwala mpahla kasi hayi ti-2 liter ta mati ti nga la ndzeni. Loko ri hina hala Deep Street se endla siku ra vunharhu namuntlha hi ri ha mati a ku ngheni ka ti-toilet ku ri a ku ndleki nchumu ku ri hina hi hava gezi hi hava na mati mi fika ka gezi va ta hi tekela ti-transformer se hina tin'hweti 3 manjheni ri ha gezi so hi ku le ku tikeni ta tika ta mati shema. Ahe khalanga na mfambisi wa n'wina va xindlani hayi ku na mhaka yin'wana khalanga mani a hi ti to huma ka topic leyi kumbe ku nga ta kha ku vulavuriwa yona. Ni le Joburg timhaka ta tirhovoto se ti sungulini khalanga hayi ta chapeliwa tirhovoto se swa chavisa leswi endlekaka se tirhovoto ta tsemiwa khalanga swa tika se swi vuyeli ndzhaku leswi hi ku swa antswa swilo sweswi swi tlheleli ndzhaku rhovoto se tihunyi to tsemeleriwa corner to corner rhovoto yi wa hansi a swa ha lungi mfumo wa hina ku la ku endla swin'wana khalanga tirhovoto te ta ha ri ku nyuwani se ti tsemeteliweni ti wi hansi hinkwato ka tika Joburg a ya ha lungi khalanga xo xivilelo xa hina hayi swa hlupha. Sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku n'wangulo wa wena wu ri yini mhaka ya leyi bula hi ku hi yona wo sungula mi yingiseri hi loyi nhlekani papa minjhani khalanga hi pfukile hi ngo vona na hina hi tsakile a khensa mina ni ri leya ti-project yona yi le ku karhateni swinene a ni karhi ni lwa hi yona ku ri kasi se ku tirha vamani ku hola vamani ku tsala vamani ku pasa vamani. N'wana wa mina i tshama vuya na ti-project leti swilo swa kona ndzangi ni hlangana na swona me ni dyondze hi ku lebula machela ni lebula ti-fish ni lebula tinjiya se ku ta swin'wanyana swilo leswi ni nga swi tshamaku ni swi vona so ni heta no ku leswi a ni swi tivi n'wananga famba na buku yaleyo ya va nyike ku papa a va swi koti ivi a ku va ta ni yisa ka principal ni ku loko i fika ka principal fiki byela principal ku leyi case papa va teri va foneleni ku ni ta kota ku ya ni ya protesta ni lwa ku a swa ntswi hina vatswari hi vuyiseriwa tlilasini ivi hi muka hi ya dyondzisa vana na hi mhaka a ka handliwi nchumu exikolweni so swi le ku hi tikeleni swinene a hi swi tivi na ku mara a ni ngo a va kha va ringeta ku vana va dyondza hi ku endla va dyondza hi ku endla ku na la ku endliwaka ku na la ku tsariwaka ku na la ku tsariwaka mina ni tsala phepheni ivi n'wana a teka a kopa hi pensele a karhi a tsala ka buku leya vona
vuya na xibunu xi vuya hi mukhuva wun'wanyana ni kuma ku a ni swi tivi swilo swo fana na sweswo se hi swin'wanyana leswi swi nga a ku tikeni swinene swi hi tikiselaku laha hi nga swi tiveki na ku fane ku raiziwa issue leyiwani kwini because vadyondzisi vo tshama va chata loko xikolo xi huma va ku page mani na page mani fambani va ya tsala kaya vana a ku na lexi va vuyaku va karhi va tiva xona hi hina hi fikaku hi tlha hi nghena hansi hi vuya mintirhweni hi heta ku sweka kuma xitlele xin'wanani wehe nga ku kayakayeni hali fonela van'wani last week ni za no ku leyiwani a yi nga ndliwi leyiwani ni ta kwale xikolweni ni ta famba na wena mundzuku xikolweni mhana kona va ku hayi va ta treat-a n'wana ku biha ni nga swi endli sweswo hikuva nge hi n'wi treat kahle ivi ni hetelela ni yi tshikisa sweswo mara ni nga khomekangi kahle mi vula ku loko va ku va ta treat-a n'wana ku biha va ta ku a ni wena papa ho va swi tivango swilo a ni wena papa ho va tlhariheli hina hi mani hi dyondzisa lava papa va vona va swi twisisaka vana lava te ku dyondzeni mara a ni va soli ngopfu ka tlhelo rin'wana loko ni tshamile ni ri nexe i ku swilo swa hina laha Afrika-Dzonga ni nga tivi matiko laman'wanyana swilo swa kona swi fambe hi ti-reverse swi va opposite ene hi hanya hansi ka ti-reverse teto xilo xo sungula loko hi vulavula hi crime vuhlayiseki bya laha tikweni byi le mavokweni ya vanhu lava loko ku karhi ku ri xikolweni hamba vo huwa hambi i tinyiko ta ku va va ri ti-slow learner na yini loko munhu a nga pasangi kahle laha a faneleke a ya wisteriwa kona laha ku nga simple hi lako loko a nga pasangi kahle hi December kusukela December yaliya ku fika January u ta va karhi se a xaveriwe license i fana ya vaphorisa hi ku license ya laveka ivi na loko ti-point ta wena ti nga talangi ku i ya university na kwini laha i nga kotaka ku ya wela kona hi le ka education laha i kotaka ku ti-point teto ti pfumela ku u ya nghena se ma swi vona ku ri loko u teka education u yi nyiketa mina ni nga huma hi ti-ese swi vula ku leswi nsinya wu tivekaku hi mihandzu mi ri famba i ya tswaletela ti-ese teto ta wena ma swi vona so ehenhla ka sweswo hi swona swin'wanyana leswi ni nge hi hanya hansi ka reverse leyi yo ka yi nga vonakeki hi teke vuhlayiseki hi byi nyiketa vana va lava va hina lava va nga sizaku va kumeka va kha va right a timhakeni ta ku tiva hi swa misava leyi hi va nyiketa that responsibility to take care of our country ku teka tlhogomelo wa country ya hina ya South Africa whereas a va na vutivi byo helela lava va nga ku ndleni ka vugevenga va advanced too much swi ta ka timhaka teti ni nga vulavuli gezi na mati mara no la ku hundzisa swintsongo vanhu va swi tiva ku na loko ku ri hava mati a Johannesburg va ya fika va pfula ti-drain leti ti nga xikarhi ka patu ka ti-manhole letiya ku tshama ku ri na mati hi to va hlantswaku hi to timovha hi to va hlamba kona nampundzu vanhu lavo tshametela switarateni hi to va swekaku hi to swifaki leswi hi xavaxavaka lomu ya dorobeni mara mo kuma ku ve ri ku hava mati ndhawu yaleyo mara na laha fire station ya Hillbrow vanhu a va ya ka koho va fika va nghena in the middle of exikarhi ka patu va ka mati mara mati ku hava dorobeni mara lama malaya ma tshama ma ka ku tele hinkwako timanhole lava va hlantswaku timovha va hlantswa masiku hinkwawo se mi heta mi nga swi tivi ku ri swilo leswi nga ku endlekeni laha i yini sweswo hi vulavula ku ri swi va swi ri na mihleketo yin'wanyana ya ku hi ta endla mali njhani vanhu va kumeka va kha va create ti-problem ku ti-tender a ti tshami ti karhi tisa politiki ya vona yi kumeka yi kha yi hanya swikhwameni swa vona va tshama va kha va onha va va na lava va sasameta ku va onha loko mo vona leswi ku tsemeleriwaka tilayiti ta le patwini na tirhoboto ku na michini lowu tirhaka a ni tivi ku maphorisa lama hakeriwaka ku tirha ti-night shift va va ri kwini se swi le ku vaviseni ngopfu South Africa yi wile yi tsandziwi a ka ha ri na Johannesburg na mintirho South Africa yi tele swinene ko va ku tirha vanhu vo ringana yi ringana mintirho leyi nga la South Africa yi kha yi hundza the population ya South Africa hi 3 times no ni mitwili ka wako yale semi ya ka yona hi hindzile ene ku na lava hi nga ku na lava hi nge le ku va tlheriseni va tlherisaku hina hi la ku vulavula hi leyi ya ti-project kambe ni mitwili bot wa khenseli kotara nga se bawara ya 13 nongana ka Afrika wa vulavula hi le ka munghana lona ni vula ku loko un'wana lo tshama sweswi a twa ku mara ni tlherisiwile va kha va ku ha vulavula hi swona leswi ivi luya vula mhaka leyi nge le ku vulavuleni yona hi le ka ti-project va ka hina ko va ku anakeni swiphiqo swa hina swi khomakhomananini inketana xin'wana xi tswala xin'wana a hi tweneni loyi enhlekani khalanga mpfukeli ntondolova i ncilo wa uloli mani wo loliwa hi madleke hi xikhwani xa madleke ivi ku thwilelelelelele kosi ya mirini kwe ti-project leti khalanga ti nga mi hlanganisa ndzoko n'wana wa mina le ka grade 4 khalanga ni tsundzuka last term a va fane va byeriwa va fane va ndla kantara khalanga
a swi olovile swa katara ku ri chuvu khalanga mata mshutela 40 ya katara le khalanga wa fane ku kantara ya ku chaya yi wana mpumawulu khalanga mzi vona ku ya a nge isungulu n'wana loyi hi nghene lomu ka ti-hardware munhu a lavana na masiha mativa khalanga na ti-glue kantara khalanga yi kha yi pendiwa yi helerini swi vona ku n'wana wa grade 4 a nge yi sunguli kantara le ende wa nhwenyana khalanga a golo yi langa phela swa teka ri wa nhwenyana kambe va ku le ka project leyi u langa yi wena project i va langa katara hala va wala vo lo nyikiwa yo yaleko va ndla kantara hinkwawo ku va ndla lexa xa va ri musical instrument then khalanga a vete musical instrument evun'wemi langa ka va nyika xikombiso wa ku katara evun'wemi vhemi ku katara hinkwenu pfu ti-musical instrument ti tele hamba lo ndla xigubu a na ta lava xigubu i musical instrument a lava xigubu xi vambiwa kahle ku xi lava xidzobyani hi lexiya a va mi chama pomboro a nga xi vamba xidzobyani hambi ko khala i mali mi byela khala ku ri musical instrument wa ku guitar khalani swi lavaka swa kona yi fanele yi puma yi kota ku chayeka loko a yi khoma munhu yi fanele na side ya kona yi fanele ku ri side ya ku yi khomeka munhu a yi chaya kantara leyo khalanga yi va na mpumawulo yi tsemela lomu ka mabokisi yi sayiziwa kahle khalanga yi fakiwa ti-glue munhu a nghena hardware a lava na masiha yi vambiwa khalanga katara ana kuve hi n'wimi onhaka vana lava phela mehe loko ni kula a hi endla a va xi vitana i handwork a hi luka ti-table mat mina na swi kota ku luka table mat hi tlhe hi khalara kahle swi va kahle mikhwa ya swikwenga mi luka tintambu swilo swo a hi ti endlela n'wina va masiku lama vatswari mi la ku ndlela vana hi va ni mi byela khalanga ma ta va ni teyile ka vuya na project leyi ni tirhi ni tsalele hansi wena yo process leyi nga ti lava ku ta yi landzelela ku ve kuma eheta nkatara leyi loko ni na research hi lavalava a nghena a cheka research hey ya mina ni zamile ni ku nyike like a day ni ku zama ni byela ku wena yi la ta endlisa ku yini kantara leyi ku ya hi wena a vuya ka mina khalanga ku hayi ni zamile mani hey ni nga ni swi tivina ku ni ta sungula kwini mara ni nga ma tsemelela mabokisi ni pfuna ka ku tsemelela mabokisi ntlhantlha hi penda ni vona ta endlisa ku yini mara hey leswo lava na tisiya na hinkwaswo leswi nge lu ni mi twile vutomi hlayisekani vutomi mudasi wa mixeri loyi a vulavule nhlamba le makuma ku adyoto ya masiku lava ne i va ku phyandla mativa hi n'weveri 0860002543 ndaka leswi hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe lexi nga na xona xi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS-a munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS-a sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku ya xala T kusuka la studio 2 a Polokwane enongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM mini tsundzuka hi ku tisela nongona ku khoma ndlela T kusuka la a sasekisa complex ile ka njaka makona ku mawinda nyana la kwala tlhelo nyana ke le Viva garage la hiko kwala na n'wina va Viva mtamta shankari ne nge vuli ku Viva mga mga shankari mi shankari na n'wina ku hi kota ku kwala tlhelo ka garage ya hiko ku nga na sasekisa complex komandlela yi kwala ya xibaza xa Munghana Lonene FM sweswi ni vulavula ku xi fikile kahle xi fikile DJ Matt kwala ya ku vona ku nongona ku wa komandlela u famba kahle va tolani wele Ken Hook hi ndlela yaleyo ku le ku ciniweni sweswi ni vulavulaka va koho va DJ Lolo hi ndlela va cocktail DJ cocktail DJ kumbe cocktail the DJ ai hello wa mfana va kwala ya hina ti-legend ta fika kahle hi sota mara na minduku ta va yi ri newborn kambe yimani ta mi byela ku a newborn ku ta kha ku endleka yini andaka loko ni vulavule na mhani la ni hlekani ka mhani minjhani tati i pfukile n'wina minjhani
Ai ne pfukile. Ni khomeleni mani loko ni kha ni vulavula no kutani a ni yo tsaka ngopfu ku ni ya hala kaya ni ya tirhela hala kaya va ta swi tiva ku na mina ni muhaxi a ni a voni vona ni kha ni ya hala va nga swi tivi se ni vulavula ngopfu ni rivala ku ncindza ni mi khomisile la so ni khomeleni mani. I khale mara hayi ko va ku ti-problem ta ti hambanile ti-problem ta kona. Se mi ri yin'we. Exikolweni xa n'wana wa mina loko lembe ra ha sungula va hi vitanile va ta hi byela ku vana va hina va nge nyikiwi ti-homework va na nkarhi wo ringanela ku va nga dyondza va tlhela va tsala ntirho wa xikolo va ri kwale xikolweni. So problem sweswi i ku hina vatswari involvement leyi nge hi fanele hi va na yona ka ntirho wa vana va xikolo a ha ri na yona. A swi le ku tsakiseni hi ku a wu swi tivi na progress ya n'wana a wu yi voni a wu koti no n'wi pfuna na hi nchumu hi ku a ku na ntirho a vuyaka na wona kaya. So na vona xihoxo lexi va nga xi endla i ku n'wi endlela n'wana a tlele. A va endli va ri na yena n'wana va endla ntirho va kha va n'wi involve n'wana loyi a kha a famba lava leswi lavaka hi yo problem yaleyo. Problem yi vi kwalaho ku se ku endla vona loko va yisa kaya va lava ku a va pfuna n'wana hayi ku va n'wi endlela. A va fanele va n'wi pfunile not ku va n'wi endlela a tlele. A loko swi hlupha na hi ku vele ku va n'wi rhume va n'wi nyike project mina ni fika kaya hi nkarhi muni masivo mhani kumbexani a va swi tivi na ku loko va fanele ku ndliwa khayiti va ya sungula kwihi vo va ku ku ta ndla baye se baye loko a fika va ku a se yi kwihi n'we va tlela ya problem yi kwalaho ka minkarhi swi hambana mara a ni tshembi ku va nga n'wi nyika namuntlha tiva kutana na yona mundzuku. Loko a fika va hlamusela ku na project ya so va ku ri hayi loko u vuya xikolweni mundzuku famba u lava swimandani famba u lava leswi na leswi na leswi u tsala hansi ku u lava ku swi endlisa ku yini kumbe u lava swi ri two wena u pfa u kha u endla leyin'wana mina loko ni vuya ni ta ku pfuneta a swi ta va swi hantswiki sweswo. Tani ku va yi endla n'wana a tlele se a swa save lera ku na hambi va kha va gungula va kutani ku gungula ka va ka ha twale hi mhaka ku va ndle n'wana a nga ri kona a nga ri kona a tlele laha endleliwa a nga swi vona a nga dyondzangi nchumu hi ku a nga swi vonangi na ku va endlihi phelani ku za a nyikiwa ntirho i ku u fanele a dyondza. A nga ha dyondzangi nchumu n'wana luya o ti tekela khayindi hambi a voya va ya xava xopeni va n'wi nyika a famba na yona. mi ku twile mara ku ri ku vona i te yini ka mani i ri mina na vatswari va ka hina ku ndle tikhayiti se ku phikizana hina vatswari. Problem yi le ka vatswari sweswi hi vona ti vangela problem. ni mi twile mani na khensa swinene loko mi hi bela riqingho wa khensa mbana ku hela ka vhiki lokunene. Inkomo hlayisekanga. Inkomo mana khensa ina kona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntere minduku ta va ya minduku nongonoko wa timitsu ta Xitsonga ne ku ta va ka waxiwa twi kusuka laha a newborn hi laha a tlhelekele ka Gezi kwala hela hi nga ta va hi kha hi ri kona n'wana kha a n'wa hi tsheve minduku hi laha hi nga ta hi ri kona kusuka kwalano loko festival liya yi hela mi fika leswi hlwela leswi swi nga ta hlupha hi sungula nampundzu hi sungula nampundzu se mi hansa mi fika ku endla leswaku tinqambi letiya ti ta kota ku tlanga hinkwato kahle loko dyambu ri ku ri rhenga ha famba loko dyambu ri rhenga ha famba ivi hi ta tlhe ya vona ka futhi hi sonta loko se hi ri le amomes hikokwalaho vona ka ta va a n'wa hi tsheve ku tlula na mpimo nga kayele ka kamba hi tweneni loyi i nhlekani nhlekani mpfukeni bopet hi pfukeli ku njhani boy hi kona xikolo xa mina mani leswaku ntwa rito ra wena ko pfuma xangoni gate la ka mina la kamba swi na mhaka namuta hi vulavula hi ti-project i ri yini xikolo xa mina ya ntiyiso vana ha va pfuna ka ti-project leti va nyikiwaka xikolweni mara hi nga fiki hi la ku blema ngopfu mathicara hi mhaka ku mi ta tsundzuka botpet hi ku ya hi basic education dyondzo ya n'wana i mutswari i thicara na yena n'wana se eze vatswari
awu bakobe ngabayendleli bana la ngabatsaleli atsali yeshe ngwane ke monitor ke nkombisa kha ayendla yeshe hina the aim tani vatsari vuhlamuli bya ku supporta vana a kota ku endla project se problem leyi nga kona vatsari vo tala hi fika loko vona ni kwe project yo karhi i fika laha mina ni fika ni n'wi tsalela no ni ka xikombiso as mutsari emtshayeni ni nga n'wi tsaleli a no fana ni vonanga ka project leyi u ndla leswi let's say ni ta vulavula challenge ya vusweti kumbe lack of service delivery in our communities so i ta vula bava why ku ri hava service delivery ni vula ku maybe mhaka ku ti-politician a va hi pfuna a va attend ku yingisela swisa community swisa ku taniya a tsala hi yexe se maponi lana ku hi vula botpet a ni la ku kombisa ku mathicara ma hina a va vuli ku veri vana hi va tsaleleni va kombisa ku a ho sapota n'wana loko a ta na project ku fana na sweswiwani mi ka xikombiso sweswi mi nga swi vula swa Shangoni Gate va nga vula va ku okay mi benefita yini Kruger National Park as a muyexe ka neighboring community yi ri neighbors to Kruger National Park so hi fanele hi vula ku employment sweswi swa ku taniya se n'wana i fanele a ti tsalela hi yexe se vatswari vo tala botpet challenge leyi nga kona vatswari va fika va tsalela vanhu mara mi lexi a ni nga kombela xo ka vatswari hinkwavo vana hi nga va tsaleli a ho monitora ke nkombisa a tsala hi yexe n'wana se hi nga yisi blame ka mathicara ma hina xikolo xa mina point leyi a ni la ku hi vula hi ku se ni twa hi nga ku mathicara mina ni le ka SGB a hatla ni yexe a swi pfumeleliwi ku hi tsalela vana even na loko hi ri na hi na ti-meeting ta vatswari va byeliwa loko va nyikiwe ti-assignment hi vana any project va nga tsaleli xa vona i ku assista vana lava hina xikolo xa mina se hi nga blame mathicara ma hina xikolo nemetweni vota mina hlayisekani hlayisekani ha Shangoni Gate hi le kuteni xikolo nemetweni wa vona loko kha vulavula kutani ne we wa ku pfulela ku xiyani moye mhaka leyi ni vulavulaka yona kumbexana ni nga yi koma i mani ni twa ku ni nga yi kuma na hi leyi ni busy ni endla khayiti ne hi leyi be project ya xikolo n'wana we tlele loyi nga project ya yena se i ya mina project leyi ni endla khayiti ni fika ni xi veka laha ivi xi fulaya ni fanele ni xi testa napundu xi nani na vo papa van'wani na vo mhani va van'wani va le ku swi endleni swi sweswo ve ku testeni swi sweswo swi ngo se ku phikizana vatswara ni hi phikizana hi ku hi ta vona ku i mani loyi a nga kudi ku endla khayiti sweswi ka vatswari hi ta vona ku mutswari loyi a nga kudi ku endla khayiti hi wihi ivi ku pasa n'wana education na tatana Walter Manganyi veri loko a ku nga ri mhaka ya vathori a mi ta yi tshika yi helela makumu ni kempe a ni ta yi tshika n'we mi nga na nomboro ya mehe mi nga ya ka WhatsApp mi ta ni xi vekile xitetasi lexi mi tlhela mi mi komba ku khombo ra kona ku na nhlamba laha kambe nhlamba a hi hlohloteli a hi khutazi nhlamba yeleyo seke nokotoko lowa humeleriwa hi ncindani Eric Mabasi mina ni khalanga Pet Mathebula ni ri tindlela hinkwato ti kongoma aka bongeni mundzuku hi ta va ri a newborn kambe namuntlha hi ya laha a sasekisa complex hi laha hi nga kona sweswi loko ni suka laha mehe ni ya koho se ni ta fika loko vona kulukumba un'we wa mzimba ku ta ku ri mina se kusuka kwalano ivi hi ta vonana kominduku hala a newborn handle ka sweswo ivi hi ya vonana le a Momes hi sonta mi nga kayeli ivi madyambu ya kona hi gimeta hi timhaka toto letiya ta mpfuxelelweni mbara ku hela ka vhiki lokunene mi tiphina hi hlanganeni kwele hi nga ta hlangana koho sweswi mahungu ya misava ya awara ya 2 na Rulani Mzamani yes Rulani a ka ha ri na Rulani sweswi ne ku na mani kosi na Chauke eJohannesburg Tembisa Alex na Soweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela